Izazov. Osmisliti kampanju za Ledo Quattro sladolede s naglaskom na široku paletu okusa. Ideja. Quattro. Venti Quattro mila baci. Upravo tako. Iako sladoled Quattro nema čak 24.000 okusa, pjesma Adriana Celentana dobila je svoj sladoledni prepjev i zaigrala oglašivačku kampanju u kojoj su uz nezaboravan hit zajedno zaplesali ljudi, okusi, a na kraju odlični poslovni rezultati. Vintage je aktualni trend, pa je uz pjesmu za TV spot rekreirana atmosfera zabavnih televizijskih emisija 50. godina. Tekst pjesme Meni Quattro mila baci u karaoke stilu u trenutku je postao ljetni hit i potvrdio da Quattro ima sve. Meni Quattro mila baci, svaki okus mogu naći, stracciatella il pistaccio, ili možda jagoda pa nougat. Meni Quattro mila baci, zupa ingleze ili klasik, banana split ili nešto treće, za mene nema veće sreće. A možda bijela čokolada, pistacija je tu sa punčem, ili nabaci karamel. Ali to nije bilo sve. Paralelno s TV kampanjom zaigrala je internet kampanja Quattriziraj se. Aplikacija je pozivala logiraj se, uploadaj slike svojih frendova i zapleši u Quattro stilu. U 2 mjeseca kvatriziralo se gotovo 80.000 ljudi. Ali ni to nije sve. Spot je pratila print kampanja, a na prodajnom mjestu uz Quattro sladoled dijelili smo i Quattro zdjelice. Quattro zaista ima sve, uključujući i spektakularne rezultate koji kažu da je prodaja skočila za fenomenalnih 11%.